Pamirsa pawawahan kasus COVID-19 nasional nyenayang penincapan ring galah pungkuran. Ring tanggal 6 April warsa kali-tali kali-likur, wilangan ipun kauningin mawawah yening saihang ring rahina sedurung nyani, kantos langkungan kalih talian diri. Asa punika taler, ngganenin pasien padam COVID-19 kauningin tedun saihang ring rahina sedurung nyani, kantos pitung dase kali diri. Rauh mangkin, wenten ringsor wilangan sekat diri. Raris ring tanggal 6 April warsa kali-tali kali-likur, kawentenan pasien kena ngelangkungin kasus anyar, ingi pudeke kantos langkungan 5 talian kasus. Anut ring data Kementerian Kesehatan, nyih nayang pawah kasus COVID-19 kantos kali-tali samas diri, dadosnya wilangan kumulatif ipun langkungan 6 juta diri. Nepet ring tanggal 6 April, talar keuningin pasien kena wilanganipun kantos langkungan 5 talian diri. Selanturnya nih pasien padam keuningin mewah petang dasa 3 diri, sani ngawinang wilangan kumulatif ipun kantos langkungan 1 seket talian diri. Selami pandeming limbak ngawit bulan Maret warsa kali-tali dasa sani sampun lintang. Kewentanan pasien COVID-19 sani kerawat langkungan ulung dasa talian diri, saha suspek keuningin 5 talian diri. Dia Dewi Bali Pos, Nguningayang.